ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Hakawat Kabalai, Kanyo Trap Integrated Territorial Organization, Kalabut Din, Menyekendo, Yolat Kajala, UCH Vijay Shankar, Hakalai Potri Urusau, Arajar Posau, Hakabiade, Bakajing Terwa, Jangasor Pedeng, Banwanra, Ikajing Penbet Tamai, Hakanet Bandriu, Jangariti Senchar Kri India. Hakajing Kran Bakilat Patai Kubol, President Jagaseng, Badan Bogdakar, Beliau tu berkejing dawa Jangaseng, Keloman Pendrung, Yakisiem, Kideloy, Baki Nokma, Haki Autonomous District Council, Baban Penlongru, Haki Autonomous District Council, Kumki Board Trekam, Kibam Donjing DAA, Bergeseng San Berthai, Kena Mendubla, Banyada, Baban Penek Pensa, Ikariti Kedustur, Bagi Kendo Kesyiap Hapo Kejela. Ubah dan Bogdakar lepen pauru, Baladan Kam Banyaki, Naduk Menta, Kena Menkangla, Ijai Benda Biate, Kibuan Buhai Shnong, Hakan Gejela Meghalaya, Banyok Long Nong Mikmat, Haki District Council, Kumbalaja Menta, Hajainte Hills Autonomous District Council, Yoi, Bakin Shim Kaburu, Sagi Barjela, Banyakun Yik Election MDC, Kumbalaja Hagisnam, Kakanais Pa Nyupopra. Unyu Noilam Jangaseng, Mulakan Tohoru, Yakajing Bam Tip AA, Jinki MDC, Halaka Instrument of Accession, Nigadulir Penyaso, Jagihima Khasi, Shakadoba India, Bagitu ki MDC ki Betip Baharu, Kim Jukrani A Halokani. Mentah kasi, ini nak kalian jumpa seng gitu. Ni lawan ni penduk Gubernur jongka jelah. Nila air lu ya kan dorkas. Kumpul syukun kenal kan ika dorkas kan ika Kebalaisan ketika juhi, kemudian kami aisu Prime Minister, Persnem Arkuwai, hadir nang tu ni pembuat Home Minister, pernila air su Gubernur Berlim Setia Melik, kan tertarik dengan Arkuwai, mentah, pernila yo banyak keren yo ni Gubernur Bermentah, kecingnya keren, kesimpor ini kumbah hadir sampung tunas kentah, kecingnya nia kecingnya ter kadang lang batu budi tuari mah. Abang ila pensungu ya kene ka penengkong gamat ki kede ba mansukune bagi kenong request for constitution of a special committee by the office of the honorable prime minister to be chaired by the honorable union home minister of India to give effect to implement the national solemn commitment laid down in the annex agreement signed and accepted by Sri Raja Gopalachari, Governor General of India and the Chief of the Federation of Khasi State on 17 August 1948. Berkebaar kedai kaban depoliticization and provision then seat for the Chief Siem Lingdo Serdar Bahadar Dalai Hima Eleka to elect among themselves as nominate member of the Khat and Chat with a term of 2 years. Bangi refer ya ke constitution yang kene ka amendment 6 schedule lene kata ke 125th Amendment Bill 2019. Lese mentap kan sami ke jengkeli siki bubun balang kantam siki padba balai wuhitu mental laisian kenti budien ban kontop yaki daloi yaki siem bat ya kan nokma apakah dis konsep bat bandi politicize ya kata dis konsep lani ban kata ka angka partiless mo kamdai suka party base hadin bangi yo kato kan ne kisiti yo ru yagi nilai iru ya ka jinglong jingman ka dis konsep pangan su dengan ini ya kan dia lada bidang kan mau ya kan ka city kaba lingba jong Gubernur Berlim takat haroi upha kan ka message po dis konsep kaba hangni uthok shai ba either all the office bearer including the same deputy same linksor bakrau sardar right and babakhnong member of the executive Korban of the Simship and executive member of the Deloitte should be allowed to take part in political activities or election or none be allowed so that uniformity would be maintained. Kata kawai, mo kabaar pan ba baling stress buang bandai banon kam banbar yaki political parties banisim benta hakan ka election saga MDC pe ngan sukun kan mau yapi kabenengkong bangi stress kanlong kum kanika municipal election kumbala convince kita live art league nang huni hapo Shillong
ke 32 village hanya Senong City ke ba kila konvensi kini Senong ba ban yesim bentah akan election tang ba kan David party lah. Te habi dia dapat kan dis konsil ba ke jing kwa ka jungi mar ngi la i pet dapat kan mau kan su nomor hang ni la thot di tinong we ngan su pulih kendian. The politicization of the social and customary institution by the political parties has reached such a level that during 2015-18 a new political party came out of the cut. Kabomut hu araja katsan katra kala mi kaway ka political party na po this council. Kata ngila ya keren ngila pen isu governor ru ba hade halor kata ka nongrim bangi don kam ye ka party less. Bat baling ikwa digisin digi daloy ben song hantai ru knang bala ban codify no iki an ki kanon ki basa. Tekat pa kadang di ke party base dalai ru mla ban pembet ban penwandor ya ki an ya kita customary law ki badan hangtai. Namar ngilai isai lada hangni usong do NPP hangtai usong no do way lalu usong NPP hangni hangtai usong NPP subu kata kanuk sanai utai namar di junior tumnumla ban res dan re di usong de ki party ru hangtai kenumna ra namar ba uni ustit miedai de halor kata kabaya de bat ke institution ni pa bakan de be lada kan de ke party base ru ai kan de ke party base lada ke party less ru ai bakan long ke party less menta kaju ke institution usim urang ba senong usim sanat nanang tu tementa kumno pat ye kitu pat musya ana ban involve ya kataka kam election kami ke babu tak jingkeli bah de ke chat ndriu jumi te ke ai ke bangil ai suggestion halor kani bat ngila ya keren ru katu kani ngila pendi ba kumno ki misuse te ke IOA ndala ya tengku bat ke ain ke kanon ngila IT ru ji kok kisla ke bayadai nadu ke jingkeren jumi purno hadu kini ki ayu bat ngila men hangni ru ngila highlight ba haus nem arhajar khatra kendai penyo persen ki be yakun ya ka election MLA nakitu ki MDC ka bomut kata arpendriu nakalai po arpendriu mut ki yakun ya ka election kabalai ka jingle politics ya ka dakindi ki MDC ha ka dor bersnong ka bala user kai teng kila tu kelar lot dari pipet pat kum yakini ki special assistance scheme ru la ya sam kila ya divide para MDC pram te yikini ngila highlight lot nadong sedang kadan ru haba ka cap ba kata ka jing song darbar session jongki ka ba tang sikenta borok sesini ka sikenta la dada kita lu ngila highlight hang ni ngila ya keren ru span ka instrument of session ba hakapor bangidang ya keren ya kata ka IOA henry kalawan no sabu krangi keren IOA sanpo ka wan no ayu klem dale ka referendum ka ju wat hagani ka committee nga ba fai ka bala kata kala de form kabala klik di bak punya ngambil ra bakin le kata ke referendum atau ulah lai sepeda kila pen semua se ba kai kata ki hema kila ka ki kwa ya ban amen hakan ke seksual am ri la sulit bet la pendi ba ngadai parti NPP nga ikri ada dai dunur kimdan chu ke bakran ta ba kimi ki represent na ka benta ka jet ni te kai ka bangi kwa bu pai ba su tho lada kalong kam kan ba lada kam long kam ngin sukun tu yu pai ba lada pikwa sisa bakan wan ka jing khot ke jing suba ha ka sensar jong ka ta ka customary institution jong ka dis council jiat betangai ka wai ka political parties khanang ba phin su thu kai bala ane emban pembek kat badang e khle khaulang hi wat mut dalai le ru la ban pembek da ka institution lane bala ban codify ya kita ki an ka kanu khanang ban ye sai su ma balai ba ngi ong ba maki ki haban pemban no na ka party less lada pikan mau ho arajar kendai langam da bakala kadon kajing ya pendibor bangi hapok ndar ting ubom dei ukhasi mut ban thap bot te kajing le ko jongki kuntu namar bakilai ba satai kala don lupa representative te la satai la sha klempep hak ko bai gesni hapok khasi hills kini ki bomdei kita ki khasi pena kin sawan yale election kata kan sabuk jingma tala dengim ki sar menta bandawai kan ni ka di politisai ka bomut dakan ma hakawai kesni kumbala ja hu nyoku pra ba job election hangni do unong wai ala mukra bana laban kan session kan wan biang unong wai un sayale nang ni bomdei senan do tribal hat ko pot de non tribal te haba nang te ki ula yo ban song klempap ko bai kesni ladangim ya ki sar mentang ngim dawai kan kajing kwa jingi bandi politicize komut kan sabu jingma
ba uta kuki naga unizo unsa yang election na kani ka kokta khasi kami kata ka khasi health autonomous district concept ndi ban ong ban executive ladangi da ai da ka party less nai tingi la suthu gen ba kini kidon la ka jong ka customary law kidon la ka jong ka rukom katakan niam rukom ke jong ki kawan ni mentah ndri ban ya klub lang ka dustur jong u hapok jentia ta kamut kam ya hap ya kren to ba kin examine shwa hadian ba kila de ki examine namar hang to kidon nang ki IS kila batai sai u ya ka ta ka instrument of accession jong ka beri nyotra bani kita terima kasih bat ha usau punyo bawan lang bat kanya kesi terik na kendai sejak na spak usau punyo kadon ka resolution ka ba ai na po ka jantia national conference bakin rong lang bat ka federation of kasih setiap ya katar mila ailang ke nakalem governor ula suthu ya ka jingkwa ka jungi ban pendong lang yaki nong kemi haka diskonsil ban ai baha yaki ula suthu ula syai bat wong examine bat unra ru ya kani bani ba habi dei bat ban pendong long kemi tu ula ai bat wong haka ar hajar apu pra kani kan long kam bat baki kenthe kin yo ka reservation kata ka deka jupa ko ni yo na governor habangi interact habangi ya keren ya kata long rinjeng jadi sembrang kasih long gumno di borom ya long kemi karena kalian cukup bahai ko komitmen bahau arpo apu pra ka reservation hiya long kemi kin yo lagi disponsor bada skowai mo ba ngin ya sha shu khnang ba ki pat ba kinum ya su kinum su thu kulmar kinum penwandor ba balingi pa ya kata ka depoliticize mo to tip baka jai bendrio jungi mo habangi ong khasi jantia garo la bah lightly kita ki autonomous consent hato phitip panem ba ukuki menta udon hapo jantia hills autonomous district consent kata gen ka bamu jingma jungi ndei banga isi banga ibenya ki kir kita nak hok handrei ka ai ka bangi pan anong ba pihak la ka jong ta yo ka poi ka jingma kumno kata ka customary ka jungi kan ya khle ka joki habaki ki don la jong alphabet la dai ka garu pibut la ka jong kumno nya klub lang ban ni ta ka ba phla do ki MDC ki besong hantai kim tip ya ka traditional form ka jungi kim tip ki instrument of accession jungi la da tip la way arngot batip keren rei bun ubom tip tementa pindal apikat kum ketuka message ke sithi jong governor balen kata kata ro udah tip syai bakini ki besong ngi bamenta kim kwa banjakran ya ka partilas partides namar kitian namar kim wan on behalf jong ke society ke community kiwan de haka parti te de halor kataru kanong rem ba ngi kwa bandon lala ka jong bat wagi kitairu kumno ngi kwa hiban syai na ka sarkar jilla ban na ka sarkar India ru bakiwi ki ong ban dangsian mo na Jantia Hills mingba ki bun kisang balang ki ong ban penduk no ya ST habayu tementa kumno ngin penduk ya ST habayu kuki la syam habayu diskonsil la dan representation na kita dei biate ndre ngitip syai bu biate udan aka antara amberlai jong ki kuki te ko bomu jingma ken kumno kin ken ye gitu ki breo ba kidang dei hakaju alfabet kini kita